Anya laki din! Nay, si kamo gayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sarong karak ko man ni Mia. No, daa? Ay na, pasensyakan Baraw. Ngamawan pa'y mo tiyanak ka. Ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam na kuna na itay nga adda ka no napatiga pag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunak laki din, no, da ni Mia. Ha? Awisit ko mama pa nag-dinner jay town. No, at the time na Pasensyakan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak ka. Ayos lang na. Pakibagan tulangan kin kwa na ngay Maya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na, apaman asumang pag. Nagatang mo ti sandal ngay bagbagam, Beshi. Nagatang ko mo ti dress ko. Nalpas ta mo tinanangan. Sa dino pa iti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Ka? Agawid ta nga ruda? Wenlatan Kayat ko pa iti mapan ko may night market. Ngam nabanugak mo tan. Naglakak ama pambanlog no kastoy nga agpaspasyar ta. O sige. Agawid ta nga ruda. Into pa minsan tulaan ang mapantay dyan night market, Beshi. Mapanta nga roda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti aginan Anya, imay mananday jay Kevin itay nana? Wow, nanak ko. Nakuna na nga awisin nakakanukuma amapan ag dinner ijay town. Ngam na iranamot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis day dya alalaki. Ha? Ay, nagkulit mo tanday dya Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok ken kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaengen itinasaya tanak ko. Ay nananang, manumatan adaras akinasaritak day jay itinasayaat, ngam awan lata. Umay nga umay, kasla saan ang makarik na nga awan feeling ko kenkwana? Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang, Uray mamin ano apagsasawam iti pakasakitan tirik nada. Saan da ang masakitan? Gaputa tinapudno a panagayat dalatta ti rumingbaw. Anya laki din. Apay nga min ayain san Mia. Anya di saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo day jay. Awan man kunakkan ko na. Adamot lang nga na jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol. Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan, oho, anyan tulangan nga ti apelyedo mat no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mo ta, Mia managmulmol. Ay, uray awan, Diyos mio marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga mina na yan, tama nagmulmul pa'y laang mati apelyedo naman. Oo na yan insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo asaan mo akayat jay tao? Anya lakit din. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka mati na ti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin Awan makunakin ko Kana dapat itsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamot nga min No bilang taiso ti pakyasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan kunaktumat. Anya lakit din. Apay ngamin ay ata apelyedo na managmol-mol di pampanunuta miya. Tinapatig akit na singpot di tao. Ay, basta.
Jack lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laeng. Anya, ha? Basta, Jack kayat dayjay ak Kevin na para kanya. Period. Oh, si kamat gayam, Kevin. Wen Mia, imayak ta sarong karang ka. Nabayag mo na saan ka nakikita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasar dengan nakmatan. Ha? Mangsapol kalaangan iti sabali a babae a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat ken ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanaw kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagko dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di nga addan kaayan-ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack. 2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Jack kaya't amakita ti panagrup-rupa na. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Ay, basta. Jack kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayat. Period. Siguraduem, makapalaglag panti ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, ah. Ay, won, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack. Ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man nga nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung nagtumat. Kat, kaano nga ro dayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ka ni Jack. Mabitlang. Anya gaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim ata saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya nga min ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso ang gasta tinagan na? Jack Kinod? Si kakit dimat. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man kami tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man no gwapo mo't laeng. Anya? Jack Kinod, tinagan ti boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa managmulmul ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na. Oo na yan. Napipiyamot tan ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Si kakit dimat. Ala, wanan, napipya no napipya. Na makaalagak man. Una yan ta Kinod nga apelyedo na. Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day ta Jack Kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo ah. Mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di? Kat nasaya at ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni nanang akayat nakakano amam-am mo. Ha? Amang ano adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita?
Wen, agpakada kiti boss ko inton umay alawas. Iti kasta, makapasyarak mati balayo. O sige nga, Rod. Ibagak tayo ta kaninanang tapno makaisagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no, may ka. Okay, Mia. Kahit mo sa umayin di balayo ni Jack into may alawas? When Beshi, iso ano kayat mo ama-ama mo ni Jack? Umay kanto ije balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamo ti agnagan iti Jack kinod. Si kakit di man? Saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo dakas na, si kakit di mo. Ni Jack, kunamlaang. Saan amasapol nga ibagam pa'y ti kinod? Anya lakit din. Ay, Jack malapdan tiyang katawa, tunggal mang kutapilyedo na si Kang. Hala! Anyamot ta, nagiti lalaki, anam mo. Malagmol-mol, kas kada kinod, apilyedo ta. Ay basta, mas better ni Jack ng dayjay a Kevin kunakmanan. Ay bag nga orasyon, Ana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya nga minen ti buo anagan mo baraw. Ah, ay kwa. Ti buo anagan ko. Jaculano kinod salsalan. Ah, Dayta ti buo anagan ko. Jay Jack Kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. anya, puno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jack Kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, tajakulano kinod salsalan, ayo kisti kamatay sa. Ne, naladawak samot, Beshi. Apay nga saan kumutin na nadanong ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Kaapay? Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na ajakulano kinod salsalan. Anya? Oh, uray siga kat agkatawa. Anya? Ayaw na hindi tanagan. Kulak man Jack Kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jaculano kinod salsalan. Anya lagi, di na yun di tanagan. Naidumdum, mamad. Ala, katusto kumamatan ati pa nagkatkatawam. Ay, kasanod jak makatawi tinagan na. Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na managmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, kinod, salsalan tinagan na. Eh, Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yan ayati kastanak ka. Ni, nagawin jay tao, ngam aging jay ta, agkatkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mga main? Iti kasto yakin na bakit ka? Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano kinod salsalan anagan. Kat, anya kumano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanakaw. Saan mo akayat ni Kevin? Gaputa managmulmol ti apelyido na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyido na. Salsalan. Ni Nanang mo? Ay, una yun ti kastoy.
Jak laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturog ak no makapuutak. Agalakak lata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay una yun ayamiya. No nakasarsara kamut iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelido na. Kas kada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayan ako. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal ti kaayan-ayat ni Mia, anti? Wen, nakita ko un kaanakan. Ne, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo, mat. Wen tama ka pa mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, anti? Tibuo anagan na kat kastawi. Jaculano kinod salsalan. Anya? Kasta tinagan na, anti? Wen kanakan. Isungarod nga awan sarden ti katawak idinakiam-am mo kanyak. Nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay ngay, ni Mia, mat. Saan na kayat ni Kevin kaputag managmulmul ti apelyedo na? Ngam ita, nakarkaro man. Dahi tangarod ti magbagakan kwa na. Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita nga mintiropa na. Ay naapaw! No kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wan, may bagay launay kan kwa na ti apelido na salsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya mo no aging gatkano ng agkat katawag iti dayjay akayan-ayat ni Mia. Ne, apay ang nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. Una yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni anti kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan-ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ninanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin kaputa managmulmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaro matlaang ng ti pinilim a lalaki. Agasa man, Jaculano kinod salsalan tinagan na. Anya lagit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Sana nga uyaw insan. Ngam pasensya ka na. Ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta ti lang ang beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kas taunay nga alag na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan Mia. Imbes, anaawan iti panulot ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yan kami tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawag atan eh. Makakatawag man eh. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan nga uyaw? Tsak lang malapdan ti agkatawa. Nang runa na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapit apelyedo na managmulmol. Ngum ita, nakaragkarumat. Takinod, kas ka salsalan. Ay, anya laki din, Freshie. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Ay, sana all, kumare. Kasla inal daw kamutin nga ag-milk tea. Ha? Hoy, si kakit di mat kumari. Saan mo't? Anya nga saan nga ibagbagam? Idi naming san naka-Starbucks ka. Kan idikal man, adaman nakita nga gamon a milk tea. Sa itamanin, adaman milk tea mon. Agasam man. Anya ngay nga rod kumari. Adda nga rod igatang ko. Ado kwartak o. Anya? Apay si ka. Kasla saan ka makitkita gumatgatang manla iti milk tea di tarwar. Ay, adamot paggatang kuno bilang laeng pudang. Isuna laang ta sa anak namin ang mahilig iti milk tea. Anya? Ahaw, di ko namkit day. Awan paggatang mo. Anya laki din. Di ka pa'y lang ibagati no? Anya? Ure kalakaan man la kumaamilk te. Di ka pa'y makagatang. Oh, na yan. Nagpanglaw ka mo din, Jenny. Ay, nalabos kamot nga agsasao pudang. Nay, ibagbagak laang tipod no, Jenny. Tamanipot idi aging gaita. Saan ka pa nakita nag-milk tea? Wano Starbucks la kuma? Anya lakit din. Nakalibgayam ni Jenny ita, pudang. Ha? Ay wan badeng. Sigon kini manager kat nag-live kano iti duang aldaw. Ha? Kasta ka di. Papanan na nga taday jay. Sana nagchat-chat kanyak ka. Siguro akit adda pa ki sidelinean na. Ha? Siguro kat kurang ti masusweldo na dito'y trabaho tayo. Iso anas ka na maki-sideline mat What are you talking about, pudang? Pudno mat sana ya. Kita kat kanayon nga umapal kanyak. Anya? Ni Jenny, umapalking ka kunam? Katwan, tunggal gumatak iti milk tea, wano Starbucks, kat kukuan na lang ti umapapal. Anya? Umapala, gaputa saan pulos ang makagatang tidang nga. Yakamuging ka? Anya laki din? In-appreciate na la siguro mo saan nga umapal? Umapal dayjay kunak tumat. Manutawon tayo dito'y trabaho. Ngam aging gaita, pulos ajak nakita ang nag-milk tea. Starbucks kan anya pa di ta anginginaan amakan wano inuman. Anya lakit din. Ha? Nalpas ka na nangan, pudang? Wana, nalpasakon. Kitibol lang mo nga rodin na itanabate asidam. Alangan kit dimot nga idolin ko pa ilaan, si kakit dimot. Ay, unay kan. Saan mo pa yan nakagudwa na tilapia asidam? Ngam ko nam nga ibal lang mon. Sa anak namin unay ang managsida iti tilapia, bading. Anya? Sagpaminsan laang ti panagsidak iti tilapia, naglangsing amin. Ay, sana all. Sana all. Back na. Ay, saan mo't akinabak nang? Ngam tunggal agsidak ngamin iti tilapia, talaga saan ko ang maibos. Malaki din. Ituloy mo ti mangantay na ibal lang dahi tinabatik asida iti kanal. Oh my gosh. Maraming tawang hindi kumakain. Sakit ibalbal lang mo lang timakan. Ado pa ti mabalin na sida hindi ta sidam. Ay, nagadugot nga. Man kakitin. Nasaya tandakan po nang. Itay kami pengagururay. Oh, apa yan ton? Agpudo ti anak ta. Nangato ti pudo na. Anya? Inalampay mga minti kakaiso na kwarta kiti walik kaw. Unay kan. Intag ko lang aro din amin king katisweldo kiti construction. Ha? Inak ko magumatang iti agas na iti parmasay. Gamawan mo tapolos kwarta ako tinalam mo amin ay. Ay, sa pewan kwarta. Amok asabado inton bigat. Agsweldo kayo saan aya? Ay nagkatak iti trabaho pudang. Anya? Kasano nga ron itan Anton? Anya paggatang tayo ti agas ti anak ta? Apay asak ti saludsurum kay ititid ko maamin king katisweldo. Sakit ti kakaiso na ngayon batik iti walik ko. Inalampay laing. Salbag ka. Nangipipan na maya nga main. Tapay ako ng ngawan na batay. Ay, saan mo na saludsudan? Ingkakot mang basa iti panyo tay kabil mo ni tamuging na. Unay mo't din apa nagsasao ni pudang. Kunamlano iso abak nang. Ay, oo nga. Agasim man ngamin. Uray kagudwa ti tilapia. Kit ibalag na siya. Anya? Kano nga inaramid na dayta? Hindi naggidan kami anangan.
Idi ngay nakalib ka. Kanayon mo't dayjay. Ura idi na minsan nakagiddan ko anangan iti lunch. 2 pieces at chicken Jollibee ti ginatang na. Sakit may salaang ti sinidana. Kahit imbal lang na ti Maysa. Wen, ay na. Masaysayangan ak nga rod. Kunak nga dawatak ta iawid ko akanan ti aso mi. Napanamutan inbal lang ijay kanal. Anya? Ay, ang yabang naman. Jak amo ti maibarakin kwa na. Napalanggwad unay. Apay iji balay da nga ta, ado makanda. Sana ulatan Tunggal umawag ti Maysa nga anak na kat awan makanda. Numamingsan, mangag ko pa'y nga ibagati anak na mabisinda ka nun. Awan makanda, sakit ti inada, ada dito'y trabaho ngagpalpalastog. Feeling mayaman. Ay, Diyos mayo mariman. Nagpudot ti panawan. Papanan nyo nga agamaan taon. Ay, mapan kami man. Iyan ti trabaho ni Pudang Antay. Ha, apay, anya pay lang ti mapanyo aramidan, ijay kat nagbara ti panawan. Awang ngamin imbati na nga igatang may ti bagas. Unay mo tinda diyang asawa. Anya, kayat mo asawan, adamin kan kwa na ti kwartayaw. Wenantay. Iyaw awak ko amin king kwa na. Iso na lang tadyak amaw. No dapay na bati ijay duldulin na. Unawanay. Tawang mo imbati na nga igatang may ti bagas. Anya, ay oo na yan. Ay, amo na mga wambagas men. Kinapudno na antay, saan kami pianangal daw. Namigat kami lang itay. Pandisal nga kalkalyaw, tingin na may. Awan makanyaw, gam ni bakit mo, kanayon nga daimot na milk tea, tunggal lumabas ditoy. Ha? Katwan mat, no saan a milk tea, Starbucks kupe. Day, tangarot, ti pari ko cooking kwa na antay. Bagi na lang, ti pampanunutin na. Uray saan kami namangan, kitayos lang king kwa na. Makapasikat lang. O Anton, apay nga imay kayo diti trabaho. Nanang, mabisin kamin. Saan kami pa'y anangal daw? Anya? Nangag mo ka dito imbaga ti anak ta. Saan kami pianangal daw? Unay kan Anton, saan kayo pa'y gayam anangal daw? Kat apay saan ka pa'y lang anagluto ngay? Apay anas kan pa'y lang umay kayo ditoy. Anya nga gluto nga ibagbagam. Ka-ultimo paggatang iti bagas kaawan imbatay. Sana yan? Anya? Mabisin kamin, nanang. Naimbag ka pa'y tanangan kan. Di ka man sumanao si kami ka? Puno mo timbaga ti anak ta. Naimbag ka pa yata nangangkan. Ngamda kami ngay nga gamam. Pulos asaan mo panunutan. Salbag ka kide. Nagpasikat ka launay. Ay nako, aging babak na nga mawamag ka ng ti anak na. Ay salbag. Asino ti paspasagidam dita? Ne, asino pa'y kumano di si ka? Anya? Ay unay kan pudang, no da ka nito'y trabaho, kunamlan asino ka abak nang, kundi ka pika iti sosyal, kas kada milk ti ang inginaan, ngam ti anak kin asawam, awan makanda, anya laki din. Amom si kabakla, manakibiyang kaunay. Apay nga min asan alay tabiyag mo ti pakibiyangam. Saan na pan nakibiyangan niya, ibagbagak laang ti podno. Anya? Agasem man, feeling mayaman ka nito'y trabaho, ngam di ka panunutan, anangan nga tamot ti asawam, kanti anak mo. Ha? Di ka di makonsensya, di ka sa ngaramid mo. Anya ka klase nga ina. Ha? Si kamot pudam. Baliwam kumamot ti kasta nga aramid mo. Ni, lumabasak lang di ti arubayan nyo ngum kastakit din ti bagbagayaw. Apay, anya ti nakabasulak kada kayo ante. Tapnoa mo man ya. Napalabas ko ti asawa kan anak mo itay aldaw. Unay kan, anya orasan ngam saan da kano pay anang aldaw. Ha? Nakuna ni Anton nga awan kanupulos imbating nga igatang daman la kuma iti bagas kan si daanda. Ay may sakamot abakat, manakibiyang kauna ya. Anya,
Sa anak ang makibibiyang anya, ibagbagak laang mo't pudang. Tano mapalabas ka ngamin no maminsan, nakamilk tea ka, wano saan, kundi Starbucks ka, ngam awan makan ti aga-amam. Di kay latang aguli mo, amin laki din kat makibibiyangan nyo. Di maibagaklakan ka, saan ka ngamin nga aging babak nang no awan mo timbakbak nang mau. Saan ka ngagparparamag, no awan mo, ti maiparamag mo, maawatam! Si Kamot Anton, nukas jay, saan kay kumamotin nga umaiji trabaho ka? Anya? Tapno mom anya, mababainak itay aldaw ka dagiti ka trabaho ka po iti panagumayo ijay. Mabaing ka tanang nagday timbagak. Kuntimbaga ti anak ta, kasa ka day. Anya? Mabaing ka, tati ang muda iji trabahom karo kwartam. Di dalam mo ngagpampamarang kalaang. Anya ka din dito nga ibagbagamay, Anton. Kapag no might, sana yan. Noda ka iji trabahom, kunam lang na sino ka bak nang. Pamilk ti ka, kas ka na Starbucks. Ngam ti anak mo, di ka panunutin nung nanganan nung sampay. Ay, sumardang ka man, salbag ka. Mapaiswang ka ngamin kay. Agasam, manod na mabati masiday. Ibalang mo ba eh. Ngam kinapudno na, ti anak mo, di pa'y makaraman iti kasya kay masasiday na mapanmula ang ibalbal lang. Sumardang ka kunak na eh. Manaupay laang tilopo. Uy bakla, kita ang ada ito'y post ni Pudang iti Facebook. Agasam man, tanapan man nangan ijay nginginaan nga restauran. Nan, kita man. Daytoy man ne. Isugayam ang saan na kahit makigiddan kadata amangan. Tanapan gayam nangan ijay. Oo na yan. Sana pa'y impose iti Facebook. Awan talaga babay na daya aparswa. Naku nampay. Aging babak na, amti anak na, kunti asawa na, awan makanda. Maasya nakit di tay asawa kan anak na. Agkakaimas ti kan ni Pudang dito'y trabaho. Ngam isuda, mabisbis sinanda. Feeling mayaman nga rod. Naimbag kumamot no sana kasjet aramid na, amapan na ibalbal lang no, damabati na asidaan. Mabalin naman nga yawid, tada anak na amangan. Siguro, para kinkwanak at nakababayin ti agyaw awid Nako, kaano pa yan nakababayin ti agyawid? Mas nakababayin ti agpampamarang abak nang sakit ti anak, saan amang mangan? Ne, nakaskas daw, Jenny. Itaman pa aging matang ka iti milk tea. Siguro, italang ada kwarta man niya. Si kakit dimot Pudang. Nalabos ka mat nga agsasaw. Pudno mat sana ya. Kita am daytoy ginatang ko a milk tea. Talo daytoy. Kukwak daytoy maysa. Kun kukwa ti asawa kun ti anak ko daytoy duwa. Ha? Sana kaskin ka. No gumatang ka kat kukwam laeng. Di ka pa'y panunutan ti anak kun asawam. Anya? Napya kanyak. Tanuanyat kanok. Kanindamet. Saan akaskin ka? Agim babak nang ka dito'y trabahom. Ngam ti anak mo, awan makan na. Kaasimet. Hoy, Jenny! Awan amom iti biyag ko Iswasan akas ti panagsasawom kanyak. Pudnomet, sana ya. Feeling mayaman ka dito'y trabaho. Ngam ultimo bado ti anak mo, but-but kas kadadaan. Di ka pa'y maigatangan lakumat ti baro. Jenny? Amom Pudang. No kasano ti kinadalos mo iti bagbagim. Kasjay mo't kumati aramidam iti anak mo. Ay, naimbaglaki din tadda nang ilibre kanya kon. Ha? Asa ino tinangilibrikan ka? Ni Ramil, inggatangan na kiti Starbucks si Gerwar. Hay, nawan mangilibre, saan pa ya makaramanda tao? Ay, na yon. Ni, anya pa lang ti kukum ngay. Uyawan na kun Sa anak lang arudan nga agtagtagar Amukmut lang ti ibagam. Ibagam manan nga awan ngamin makukwartak. Iso sa anak ang makagatang.
Mangnamnamaklatan iti libre. Kastamot lang ti bagam. Ay, judgmental. Adamag kidi igatang ko pudang, ha? Iso na lang, tasaan nga iso ti importante. No adamang libre, ay kat pagyamanak ka. No kasking ka, trying hard, feeling mayaman, ay Diyos ko, mamumulobi ka lang kung ganun. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Saan ka lang harudangan? Anwan? Ipakpakaw na ako na, taamok mo't lang amin, nga iso ti adda di ta panunot mo. Salbag ka. Anya? Aging babak nang ka dito'y trabaho. Saysayangam ti makan. Ngam ti anak mo, kendi asawam, mabisbisinan. Anya laki din. Anya? Mababayin ka, karakiti katrabahuam ko na, puda. Ay, wala kay. Kasano ko mamabayin ka? Kitinto lang mo dahi nga ramit mo. Urewan makami nga agama. Basta damay paramang mo yung trabaho yo. Ayos lang king ka. Lakay. Dahi tabagim lang kami. Ti pampanunutan. Di ka lagbay. Sabi makaungit ka. Ano ba pan kami ti anak tayo yung trabaho? Apay mabayang ka mamuan na tipod now. Ay pudang. Baliwam dahi nga ugalim ka na ramit mo. Tati ka ano man. Saan mo apakaidayawan dahi ta? No di kat pakaibabay na mo. Himala, itaman pa yan nagbalon ka iti pangaldawang pudang. Ha? Sigod ngamin kat pasig amagatang ijerwar ti foods mo. Amok anak kababain dagi dyan nga inararamid ko, Jenny. Sapay la ko mata mapakawan na kiti amin yan na isaw-sawang ko idi asasao kada kayo. Awan day jay. No napudno ka, kun nadalos ti konsensyam nga agpasensya, ikarimlad ta iti bagim, asan mo nga ulitin? Kun baliwa mon ti kasjay nga aramid mo. Wan, Jenny, kinapudno na kat mababainak kan ka. Nang runa kinibakla. Gabot amok dagiti sasaw ngayon saw-sawang ko idi. Bay amon, tinapatag kat na ameris mo. Kun saan mon nga aramidan? Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nag-message ni Julius nga anak ta, Roman Lakay. Agawid ka nun dito'y Pilipinas iti kabitan na panawag. No kasta, nalpasa inti kontrata na iya abroad. Sa bagay, talumot tinatawan tinapalabas manipod nagtrabaho yung balasi tao ni Julius. Ay, bailiwak mo ta na makakita iti anak talakay. Tilang pakasdaawak, nabayag saan tanang nagtibusis na. Itilang messenger ti pangitultulodan na iti mensahe na kadata. Di mon panunutan dayta. Tinapatag, adala ta ipatulod na amin sa ahida kadata iti messenger. Nalabit, ama kumikumot iti pagtrab-trabahuan na. Iso adinan masangot ti umawag. Sa bagay mo't kidi bakit? Tinapatag ita, agawidan. Kun makita tan ti anak ta nga agapuy abroad. Mailiwak at talagan ang makakita kan kuana. Dama ko kat agawidan iti kabitan na panawan ni Kasinsin Julius, Uncle Roman. Wang viraon kanakan. Agawid ang dito lugar tayo ni Julius akasinsin mo. Sa nabali ata dun tinaipundar ni Kasinsin Julius. Naipatarimaan nyo matan ti balayo. Kung nakagatang iti daga pagmulaan nyo itinatang. Wang kanakan viraon. Day tamo iti pagyamanak king kuana. Tasaan anaimot na di akasinsin mo. Ipaay na amin akasapulan may kun ni Anita nga time. Siguro, adamatan girlfriend ni Kasinsin Julius niya, Uncle. Mga asawan, ti kayat ko asawan. Ay, awan mo ti bagbagana ka na kabay kun ni time. Kasla awan panggap na pa yung mga asawa. Ay,
Rumba nga mga sawan tani, lumakaymutan ni kasinsin Julius. Nariga ti malakayan abaro, wano agbaak ako nada, angkel. Bakay, nag-message ka di man ni Julius. Awan ba ti message na iti messenger lakay? Itay pa'y nga or-urayak tapno maamuan takumano kaano at talaga sumangpet. Ay kat urayin talata, no kaano asumangpad dito'y balay. Nalabit ang makumikom pa ita, iti trabaho na. Wan lakay, talaga magagaran ako na makakita kan kuana. Talumot atawa na saan taan nakita kan naarakop ni Julius. Lay, Adag tuk-tuk-tuk iti daw lakay. hada ka dinam na masanga ilim ita, Anita bakay. Awan mat. Ay, sino ray tagtuk-tuk-tuk iti daw. Tinasayaat, inkalukatan. Ang mga nukaro bala nga day baga nakadata. Mabitla nga raw, tayo naklukatan, tiri daw. Sino ka? Siyak da ito'y tatang. Ni Julius nga anak yun. Anya? Si ka ni Julius, kunam, babae ka may. Siyak ngagpaiso da ito'y tatang. May sakita na babae. Anya? Ola, pastrikan daki din tatang. Madamdama akto nagpalawag kada kayo kininanang. Nabanuga kiti flight ko. Ano kasta? Ay, may saka na transgender anak ka. Nanang, pasensya kayon kinitatang. No inlimod ko kada kayo ti amin. Ay, sumot lagayam, adikan imbaw awag ka na kami. Tadi mo kaya't amang ngagmitibosis mo, kas may sa abakla. Ulitek tatang, nanang, pakawanendak. Nabayaga panawon nga inlimod ko. Nga daan ang kiti puso ti may sa babae. Anak ko. Iso anagabrudak tapno maaramid ko ti kayat ko. Iso aday ito'y. May sakit na babae. Ay, Diyos ko! Ti kakaisuna putod ko alalakay. Nagbalin ita na babae. Sapay la kuma, tamaawatan da, tatang, nanang. Roman lakay. Kalbitan lang matan Itay pa nga urayan ka. Ay, matulog ka kay din, Anita. Rabi una yan. Ayan niya ka matan Nagdegos ka nagbangbang luwak pa'y mga round. Hindi nakmod la kalbitanan. Ay, awan ganas ka. Iti kayat mo ang mapasamak. Umay kakit din, Roman. Lakay! Ay, di nakmansapalan taday. Nagpudaw! Anya lakit din lakay. Umay kantan kondisyonak ita kunak to. Ay, awan nga ron ganas ko. Anya pampanunutam aya. Hey, dayjay a Julius Kasladyak maaklo na may san abakla ti anak ta. Ay, agkad-kad tiriknak, Anita bakay. Anya laki, day. Ay, dandan di ka na ilasin kasinsin Julius. Langam at talagang tipod-pud no babae. Mabalin ka di, nga awagan ako ni ti Jolie, kasinsin Biron. Lipate mo, dinagan ko a Julius. Ha? Oh, sige, kasinsin Julie. Napimpintas ka maten ngam iti siya. Ay talaga, kasinsin Biron. Dakilagata, tinagastos ko, tapno agbalinag at transgender.
Nagseksi, kan nagpintasak, saan ka di? Wan, kasinsin Julie. Talagaan nagseksi ka, nagpintas ka. At iwan pa'y nagitibabalasang dito lugar tayo. Ay, wan gayam kasinsin. Ada pa sa lubong ko ken ka. Sigurado ang magustuhan day dyan. Anya nga'y nagiti pasalubong mo kanya, kasinsin. Pagpapintas, kasinsin. Ala, mabit lang tayo nakala niti silid ko. Orayin na kung dito'y salas. Naimbang nga orasyo, Tata Roman. Nay, si kamoy gayam, Ray. Anyat maipaikuking ka. Namuwag nga min na dito iti pagnanaidan di nagpintas a babae asa nga iliyaw. Ha? Kayat ko kumati makiamabokin ko na, Tata. No, adalaki di, panakabalin na Ay, agawid ka ki din, Ray. San arumba nga daka dito'y balay. Sayang laang ti oras mo. Ha? Ay, agawid ka, tanay. Adupay, tinaskan nga iring Pasko at trabahuan. Di na kumasingaan, Ray. Anyat inaramid ni Ray dito'y balay, lakay. Kaya't nakano amaam-amaw di balasang asa nga ilita. Anya, ay katawan mo't sa nga ilita abalasang. Ipagarop na asa nga ilita ni Julay. Di na mailasay na ni Gayam Julius ti kayat na amaam-amaw. Anya, imbagam kumaa ani Julius ti kayat na amaam-amaw. Ay, di kayat amaamwanda ama isa na bakla ni Julius, bakay? Anya, Talaga ajak maaklaw na nagbalina na transgender ni Julius. Ay, anya laki day. Naimbang nga oras po, Tata Roman. Si Kamanay, Ray, anyat aramidam dito'y balay. Talaga kursunadak jay balasang asa nga iliyaw, Tata Roman. Nagpintas ka, nagsiksi. Kayat ko apagdatunan. Anya, kayat mo apagdatunan kunam, Ray? Aywan, Tata. Kayat kong asawaan ti kasken kwa na. Anya, kayat mo nga asawaan, di babae nga awan matris na. Anya? Awan matris na kunayo, Tata Roman. Anya ti kayat yung asawan. Ay, basta gawid kan, Ray. Mangsapul ka langag iti sa bali apang ibaw ingam iti marikrignam. Gaputa maupay kan tulaan. Apay adinak moten kasarsarita, tatang. Manon nga aldaw amad madlaw ko dayta. Kasarsarita ka, tatang. Apay adinak moten pagtimtim kan. Kasla makagura ka kanya. Jak laim pagarop, Julius. Talaga jak maklom na ito yung mapaspasamak. Anya? Kunak pa numawatan tatang. Inlawlawag kumutin kada kayo ti amin. Sipod pa'y kinaubing ko. Nadlaw ko nakaslad da karkar na kanya. Julius. Jak may lawlawag ti amin, tatang. So, please, pakawanin da ko na. Sapay da ko tamaawatan nyo ti sitwasyon ko ita. Ay, himbagking kata. Kwa! Anya ako tatang. Anyat kayat yung ibaga kanya. Ha? Kwa. Lipato mo na ita na ibagak, Julius. Di mo ni kaskaso pa'y. Tatang. Ipagarop na iti daduma ka aruba. Asa bali ka a tao. Gaputa nagdakkel ti nagbaliwam. Saan da ka mailasing? Gaputa kasla ka aglanglangan na pudpudno a babae. Tatang. Naadaan ka ni ti kasla barukong ti babae. Patong ti kasla babae. Tatang. Pimo daw ka pa yan. Iso nga. Dita ka malagay. Ha? Apay ang kasdya ti jar ni tatang ipimanaw.
Kasla, adda sa bali anadlaw ko kan kuana. Agyaman at tanasabat ka rito'y dalan, ading ko pintas. Ne, si kamat gaya manong re. Ha? Amunak, ading ko pintas. Kasano ti pan nakaamamom itinagan ko? Ala, talaga din akong mailasin manong re. Ha? Anya ti kayat mo asawan, ading. Katno siyak ni Julio sa putot ni tatang ko aruman. Anya? Si kani Julius aputot ni Tata Roman? Sigurado ka? Wan manong re. May sakitan at transgender. Mingmingan na ka na yung bago, ha? Wanyag paiso. Sika talaga ni Julius. Ay, kung naglaki din no sa bali at tao, ay babae ay lalaki, kaputa sa balin tilangam. O itang, mamati ka na siya dahito manong re. Iso adin akong pagdatunan. Sa bali, alalaki ti kayat ko. Ay, na yan Julius. Kras ka pa imot nga rod. Agam, urayan armen kalatan, kaputa ka sila kamatan babae iti panagkita. Anya? Itay ka pa ya pumanag na, Julie anak ko. Kasla na sapsapulom dito'y silid mo. Ay, mapukpo ka o dyan nagnina lipstick ko, nanang. Ay, masapol ko dahil dyan, tada papanagita. Nalipatam laang tinangi kabila manak ko. Lagi pa anaimbag. Imparabaw ko lang dito lamisita ite agsapa. Ngam kalat mo ito na nagpukaw. Ay, nginginaan pa imot nga rod dyan lipstick ko. Imported. Mala, tulungan ka na bang sapol iti lipstick mo, anak ko. Masigurado nga dalaang dayjay dito'y balay. Oh, kaslada ma dun sapsapulom anak ko. Mapukpukaw dagiti make-up ko, nanang. Ay, awan damatin diti nang ikabilak. Anya? Masapol ko dagiti make-up ko. Saan arumbang awan make-up ko iti papanak? Diya kaya tinagpangit. Asino ay nga tati magala kadagiti make-up mo, anak ko? Ay, diya ka mo, ananang. Idi kalman, diya lipstick ko, ti mapukpukaw. Ita, dagiti mo't make-up ko, Diyos ko. Awan mo ti sabali a tao, nga umay diti balay. Sa maysa, si kalaang mo ti mangus-usar kadagi jay. Mas tawa ka, nanang. At lagi di mga ala kadagiti usar ko adya ka mo. Anyamutan? Maladaw ako niti papana. Ano ba yan? Apay dagita asabaw, ray. Asinaw ti pangipaayam ka dagita. Ipaay ko iti babae nga ay ayatek, Tata Roman. Adda ka din ni Julie dita balayo, tata? Ay, amom lang arodan ti may papankin ni Julius nga anak ko. Apay apagdato ng pailaang. Nainlabak at talagan kinkwa na, tata. Atiw na pa yung dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Nagpintas a babae. Kayat kong asawaan ni Julie. Ay, di kag pampanunot, ray. Kayat mo nga asawaan ni Julius? Ngawan matris na? Ay, may stress ka lang. Tata? Mangsapul ka lang ang iti sa balay amang paragsaking ka. Awanan ti sa bali ama sa pulag pa'y amang paragsak itiriknak, tata. Ay, ado di tano kayat mauray. Si kalati kumapoy. Nukasta, tata. Tandaan mo asabali a babae mabalin amang paragsak itiriknak. Ay, ada ah. Sino kumamot, tata?
Romana, tinagan na. Ha? Romana tinagan na tata? Tagaano ngay day ta balasang? Mabalin ka di ngay bagam kanyak no tagaano day ta balasang? Anya ka matan Roman? Manoon arabi adi nakalkalbitan. Naumakan sa matan kanya. Nabanugak. Awan panawin ko iti kayat mo ang mapasamak, Anita. Si kakit di mo. Di mo pa'y amot taglambing. Saklatan na ka na yun timang lamlambing kan ka. Ay, maturog taki day. Nabanugak kunakmay. Kayat kon ti maturog. Anya ko maati nakabanugam. Kat awan mo't nadagsan at trabahom diti balay lakay. At dangarog nakabanugak, Anita. Anya nga rod. Nabanugak ang nagayayam iti pingpong. Anya! Anya ter aramidin na kiti lalaki di tarubayan? Bakit? Sa nga ili ni Julie nga anak ta. Saan na taga diti barangay tayo nagita lalaki? Nagapuda iti sa bali a barangay lakay. Kastaya. Apay, mabusor ka kadag iti lalaki diti arubayan. Wah. Saan magkiday? Ayos lang kanyak nga dalalakay di taarubayan. Tinapatag, adda pugi kadakwada. Aniya? Jak kaya tanda ito ang mapaspasamak nanang. Agpukaw mo ti gamit ko. Dagiti branded nga underwear ko. Awandan dito kabinet ko. Ay. Anya? At dalaki din nakastring agtatakaw dito balay nanang. Sapay nagngingina dagiti mapukpukaw ang gamit ko. Ginatang ko pa ija abroad. Naglugan da iti eroplano. Imported. Ay, mas daawak mo ta anak ko. Awan mo ti sabali asong sumurak diti balay. Imposible nga da nakastrak nga agtatakaw. Kat itala nga mapasamak ti kastoy. Naglaing matanda diyang agtatakaw na sino man. Dagiti pay mat nga rod branded, titaktakawin na. Ti pakas daawak. Apay, adagiti lang usar mo ti taktakawon na. Nagado mo ti mabalin na atakawon diti balay no kas pangarigan. Adda di tajay tibay. Adda mo ti tajay component wano radyo. Nanang. Ay, tinasayat anak ko. Paliiwan ta no asino man dayjay ang mga ala kadagiti usar mo. Ay na, bagbagay ko na ito'y bestida ni Julie. Kan, apag isulaunay kanyak na ito'y nginginain na sandal na. Husarik mangki di dagiti daduma pa'y a make-up ni Julie nga anak ko. Sana bali, tag may saak man ita dito'y balay. Kaputa rimwarda nga agina. Hag-make-upak iti sangwanan ti dakla sarming, Ay na! Nagpintasak at talaga. Hoy! Asino ka? Ay, kapalyo kiluam. Tatang? Sika? May saka mo tabagla? Julie, anak ko. Anyat mapaspasamak dito ya. Roman. Apay akas na tilangam. Nakabistida ka, naka-make-up ka. Anyat kahit asawon na ito. Ay, kas makita yung mat, Anita. May saak mat abakla. Nabayag apanawan ngay limlimod ko kada kayo daytoy. Anya? Ay, pakawanan dak. Imapalak lang amin iti anak ta. Gaputa nakapinpinta sa babae. Kaya't kumatiyagbalin na transgender akas kinkwana. Ania,
Ay, jaklaim pagarup amay sa kamot gayam abakla. Natawid ni Julie kanyak ti kinabakla. Awanan ti maramidak iti dayta. Ay kunakon ket, amay saka matabakla, tatang. Nabayagan ang nadlaw ko dayta. Jaklay bagbaga. Naibutak-taken ti palimod ka. Sapay la kuma, tamawatan dak. Ay, Diyos ko! Ay, itataam mo yung tipod-podno akin na tao. Hawagan da mutan iti Romana. Ania! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ay, una yung tikastoy, ang tiguring. Makabanog lakit din tikastoy. Anya day taimot mo ay puta. Ay, balon anti. Anya pa'y ngay. Inak man na ay pagbaludan. Ha, idi nga minaudi ang panak ijay. Nakuna ni Bunjing ang makasidsida kano iti pinikpikan. Iso aday to'y nagluto ak. Mala, agan anos ka puta. Panagkunak, kat umadanimot ti panagruwar ni Bunjing iji pagbaludan. Mabayag pa yan ti. Siguro abutan pa iti 7 abulan. Mabait day ta. Huston to no makarwar, tamatulungan na kanto iti amin at trabaho. Ay, sapay lang kumangarod anti. Tani, mariknak mo ti banog ko kan aminan. Ay, ore asino ba't sapay 2 alalaki ti anak yaw. Mala, ipan mo nga rodan day talinutom a pinikpikan na si daan nila kay mo. Sigurado nga agurura yung day jaykan ka. Kaya't yu asawen, dandani nga ruden na rumwar ti asawa ni puta. Katuan, 7 kanupay abulan ti orayan. Rumwaran ti asawa na. Ay, kasta ka di. Rumwar ata gramid manen iti basol. Takitaok no saan manen na maisubli ijay. Nagnakam siguro matan iti mano atawon na ijay, nagpanunot siguro iti mano adaras. Nasayat ka di no kasta. Ngam, jaklapatyen, anti. Anya? Sigurado kit di ngayon tun makarwar, ad-adan to ang nalaslastog manen, napangpangasto manen. Ay na, sapay la kumaata kasta. Dayjay pa'y ti kunamet, antiguring. Kas laag sakit no saan nga agpalastog. Ay, no kayat na ti aglaklakay ijay, ay kat ali agpalastog aging kakay kayat na. Anya laki din. Mare! Ada chismis ko ken ka. Anyaman daytan mare. Nakapidpidutan man na iti chismis mon. Bigbigat lo. Si kakit di mo kat nasagap ko iti kaaruba. Anya nga rod dayta. Ay, dandani mo gaya mo na rumwar ni Bunjing. Anya? Asino tinakaibaga iti dayta ken ka? Ni Auntie Guring nasao ka no ni puta, di naminsan nga aldaw. Kasta ka de, ay kat nasayaat Rumwaren, tapno da katulungan ni puta iti amin at trabaho na. Rumwar, tapno adamanin kadwa ni puta nga agpalastog, kunam kit di Anya? Sika talaga Maria. 100% true ti ibagbagak. Saan aya? Oray puutem tuin tunrumwar dayjay a tao,
No kas ano ti kinapangas na idi. Iad-adda namanen, Ronmuar. Salbag! Oh, pare Bonjing. Nakaruar ka maggaya man iti pagbaludan. Wan pare, hindi lang na minsan ngal daw. Agure ka. Timmaraki ka, pare. San mo't pare? Lima kayak idiya. Oho, saan mat Kitnod nandanin tupay di ka mailasin. Okay, kumusta ka nga pare? Kasto ya, naragsakak mo ta nakarwarak mo ten. Aywan makadom ti pamilyam. Ken saan na aday ta? Matulungan pa ni bakit mo iti amin na trabaho na. Wan nga rod pare, ikarik ngagsingsing pagkita kon. Jak kaya tinta garamid iti basol apakaikulkulungak. Jak kaya tibiyag ijay, pare. Ay, ure asino mata pare. Adaya nga ti akin kayat itibiyag iji unag ti pagbaludan. Awan pulos. Huston ti mano atawa na panangikarok tinaramid ko a basol iti pada katao, pare. Uwen pare, pudno day ta. Adalay ta kada tayo amin. Nga aginggat kabailan tayo a kontrolan ti ungat tayo. Nasken na kontrolan tayo. Ngem, ti makailawan tayo iti pada tayo a tao. Husto kay ti dayta, pare. Ala nga rod pare. Ragsakam ti panagluar mo iti pagbaludan. Tani, kadwa mo ti pamilyam. Mariputa, sapay kumata saan ka makaungat kanya ka. Singrekla kumati inutang mo, hindi na palabas pa'y abulan. Ha? Masapul ko nga minan. Igatang ko kuma itinotbook kan bagti anak ko. Amumutan, panagsasarap man ang dagiti ubeng. Unay ka matan, Mirna. Apay di mo urayin nga umayak agbayad iti palayo? Ha? Kunamot lang saan ka abayadan mo. Nalabas ka mo. Mariputa, ingkarim kanya kidi may kaimutang, abayada mo't lang iti sumaruno alawas. Gaputa saan ko paya masapol? Saan ka sining-singir? Wan, amok nga dakas ta nga ingkarik. Ngam urayong kumamot Saan nakasta singir ka singir? Ne, kasano nga ibagam asingir-asingir? Katita ka lang asingiran? Saan aya? Nagadong nga ibagbagam? Ala, urayong nga umayat agbayad di balayo. Isipat ko di tarupam di 1,000 nga inutang ko. Nga lakit din. Oh, apay kasta tila nga managamit, bakit? Baka buwisit na talaga di babae. Di na lang maurayan amapan ko bayadan ti utang ko di balay da. Ha? Sino ti bagbagam? Sino pa'y kuma? Ni Mirna Wan amok nga da utang ko kankwana. Ngam saan kumamatakas di Ultimo iji igid ti kalsada singsingiran nak. Aha? Anya? Ay nalabos mo tinda di babaya. Kunamlan awan utang nga. At dala pagbayad ko 1,000, talagang isipat ko kankwana kung naktumat. Ay. Saan lang nga sipat puta? Ikusay mo. Ay wan lakay. Sana nasaya ati kas di nga aramid na. Amok anak kautang ak kunakmanan. Ngam saan masapol nga ibagbaga na iji-igid ti kalsada. Maya, numasabat ko na niya ikak iti pagnakman na. Ay na! Nagmayat laket aburaken ti rupa na dadjay ababain aya. Ay, naimbag ko namta na kontrol ko pa'y ti ungat ko. Tano saan? Ay, amang ano anya pa'y tinaaramid ko kankwana. Isu lang nga ruden tinakautang, isu pa'y tinatangsita talaga? Ay, wen mare. Isu pa'y tinatangsit. Tsak lang nga ruden sining-singir iti aldaw nga ingkarina. Tamok nga awan kwartana. Payman dayjay aputa, nagalas at talaga ti ugali na. Anya pa'y lang tinamnamaem ngay. Kat naging nakardan ang agasawa. Ay, sa bagay, husto ka itirayta nga imbagam kumare. Nagpadada talaga nga agasawa. Nagpadada abayolente. Ay, apay, isodalaeng,
No kaya't ko abura kem ti face da, kat aramidet, anya lakit din. Si Kamat Sophia bakla, manakibiyang kaunay. Apay, si Kaya tinakautangak. Oy, saan asyak tinakautangam? Ngam saan anasaya at dayta nga inaramid mo kani Myrna, my friend? Sika tinakautang, ngam sikapay tinatangsit? Ay, ang mga nalipata makarkarwar lang nila kay kuya pagbaludan ha? Anya? Kaya't mo asawan? Gaputa karkarwar na. Agbutheng akon, agbutheng kamin. Ukesti saba? Tanangam dito pa nagsasaom no di mo kahit nga ipulong ka kinilakay ko. Kaya't mo asawan. O sarem nilakay mo apamutbutheng kada kami. Kasta ka di? Ibagbagak laang. Salbag kidi, manakibiyang ka ngamin. Sa anak amabutheng kinilakay mo kunak tumit. Saan agaputa karkarwar na ijay pagbaludan? Siga dituyen? Burakak tupay taruprupa yo? Anya? Saan anilakay mo ti karkarit mo? Puta Saan agaputa karkarwar na laeng kat kabutengen ti tattao? Palso dayta a panunot mo? Puta ka? Pare, no apamatan na dagiti babae, kit saan ka kumamatan ang makibibiyang? Ay, sana mabalin pare. Isakit ko ti asawa ka. Wen isakit mo ti asawam, ta asawam kit nga rod. Ngam, saan ang mabalin? Nga uri iso ti nagbidot kit kanunungam latan. Amom lang nga rod nga iso ti nakautan. Ay, saan? Saan nga kasta-kasta na kita tattao? Tay kakaiday ti pagnakmanda ko naktumay. Anya? Nalipatan dan sa amot akarurwar ko lang iti pagbalonan Kaya't mo asawan, agbuteng dakin ka? Gaputa karurwar mo lang iti pagbaludan? Ay mo na, awan kabuteng ko naktumad pare. Ay unay kan pare. Uray asino, tutupak, nusyak ti makaungan. Hay! Bonjing anyang, sa anak kumamet a makibiyang iti utang ni puta. No sana kasjay ti ugali na. Anya? Iso tinakautang, nga may sukit din tinatangsitan. Ang mga nun nalipatam Sika, bakla. Karurwar ko lang iti pagbalonan. Kasta gayam karkarwar mo gayam Anay ko, natamaan ti roba ka. Adtoy pay. Ay, gusto na pangasim. Pangasim. Ipanpanakal mo karkarwar mo laeng. Kayap mo asawen, kat agbuteng kami kada kayo nga uray da kayo ti ayam iti bidot. Kugtaran ka akastoy. Anay ko. Kunam siguro, numabuteng kami keng ka. Anay. Sige, lumaban ka no talaga kamutlaeng. Syakit din ti mabuteng keng kan. Ay apaw, uray baklaak nga nakapinpintas. Tutupan ka kunak tumit. Anya? Karkarwar tarupaw. Saan nagaputa karkarwar mo, kat agbuteng kami ken ka. Salbag ka. Ay na, makapakatawa maray. Adak lang iti tawa iti ngagkat katawa di dinanog mo ti rupa ni Bunjing. Maruruda ka talaga. Iparupa na meten. Aga po kano takarkarwar na kat agbuteng tayon. Dayta nga rod kahit. Manya nga taaya tinakabutbuteng kenkwana. Kati pa nakaibalod na ang at tiluko Bonjing.
Di mo't nga rod lumaban. Ti awanan bain. Mabutengken ka. Makakatawa ak man. Talaga aburaha ka matiro pa na. Aywan isukit din ti agsiga-siga dito lugar tayon. Ipanakal na, akarkarwar na laeng. Utot na. Husto laeng dayjay nga inaramid mo. Bareng isudakit di nga agasawa ti agbuteng. Ay, rumbang laeng. Maminsan pa nga agpalapalastog dayta, bunjing agraman ti asawa na. Pag timugak ida, kunak tumet. O anya puta, sa anak akita-kitaan iti pabangking dita. Kitkitaan ka aya? Kutsan mo? Ay, sana kasungsum-bata na kasta no di mo kayat. Pagbangkingak deta ulom kunak tumet. Anya? Anya, imay kakadi ditoy tapno bot-bot nga na akarkarwar lang nila kay mo ije pagbaludan. Kasta ka di. Saan mo't kumare? Anya kalakit din aya? Ibaga mo, no isutiran tam ngay may kaditoy. Itapay laeng, burakakon day tarupam. Naguyong kamatang. Ay talaga, saan nagaputa karkarwar nila kay mo, da kayon tisiga ditoy. Kaya't yung ay parupa kada kami nga agbutang kami. Uhay, lugit yu Nalabos kamatang agsasao kumare. Sa anak nga agsaw iti kastoy no sa anak kasta ti ugali yo, nang nangrunaken ka. Sika ti nakautang, ngam sika pa iti natangsid. Ibarsak ka ijay tikpang takitaam lang arud. Una yun pare. Nagaramid ka lang arodan iti pakais istoryahan dito lugar tayo. Anya kita dinanog ti baklan. Among pare, bilibak mat iti dayjay abakla. Talagang awan te kabuteng na. Uray siya, di nakakabuteng. Nga uray karurar mo lang iti pagbaludan. Uwan nga rin pare, dinanog na mo ilatan ti rupa kan. Nagbidot ka iti kanahin nga da iti panunod mo pare. Saan nagaputa karurar mo lang iti pagbaludan kit agbuteng amin kan na tao. Pare. Anya nga ita. Dakay nga gasawa ti nakababay na. Amumot a basol ti asawam. Isu ti nakautang. Isu ti natangsit. Ang kanunungan mo ti aramid na pare. Uwan pare. Naamiris ko abidot may magngagasawa. Saan nga umdas day tapamutbuteng nyo iti tattao? Akagakgak po medyo unag ti pagbaludan pare. Awan ti mabuteng nang runa, no amuda nga isuda ti husto. Sana ya. Ang mga kit di sikapay ti may ilawanan da. O di narigrigatan. Yan nakababain da ita pare. Ay, sana na maulit pa pare. Kinapod na, mababain ako. Ay rumbag lang pare. Apay, saan ka mabain? Baklapay kit din tinang danog gan ka. Ay, nakababain pare. Uy, nakababain. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.